Mari si puji di bata raduras kita rende ibas kita mendendenta nomor 424 sindekan ayat sada seh ayat telu. Ibas gelar di bata Bapa kuasa, ibas gelar anakna Yesus Kristus si enggo erpadan pati manusia, ras ibas gelar kesah si badia, si pengasuh manusia tetap setia erlebuh mindo penampat manbana. Lapo kam kutadingken melumang, redengang aku mulihken dahi kam. Amin. Tuhan di batang dominan kami, dalam mandala dan bagai PKS harus di dalam kami.
Berita pengalami dosa. Lias ate dibata lakap ersibar, belin kal keleng atena manbanta. Amin enggope kita mate ibas dosa, ipegluhna kita muluhi radu ras Yesus Kristus. Melinkap surah-surah dibata gelah kita terkelin. Amin. Mari si puji Tuhan arkiteken dosanta anggo ya lemina arahan dendenta nomor 124 ayat sada setelu. Yesus
sidengkahkeun persembahan puji-puji ibas